Ekitabo kya Yobu eshura ya 35. Elihu yagaruka yagira ati, nogira ngo ekigambo eki kishikire iwe kugira oti okushikirira kwanje nikukira kwa Ruhanga n'okubuuza okabuuza oti nikingasira ki? Nogira ngu hati ndijo kukira okunakubiire ndi kuri nasiisire naza kugarukamu hamwe na bagenzi bawe. Tamisho ahiguru orebe oyetegereze bicu ebiri ahiguru munonga okukira korabe wasiisire oyine kyomwisize nebyo kushisha byawe kubirabe bikanyire biine okubimugizire ko shikirire omuhire ki rishi ahirwe ki ekirugiro mu ngaro zawe ebi byawe nibisasa omuntu buntu kiwe kandi okushikirira kwawe nikugasira omwana w'omuntu. Abantu batakisibwa okwitwa kubi okurengeserize shaba kuhebwa emikono ahabwo kuhatwa abo bushoborozi konka tariho ori kugira ati hango omuhangi wanje arahi oretera abantu kweshongoranya ekiro otwegesa bingi tukakira enyamishwa z'omunsi kandi otuha obwenge okukira enyonyi z'omwanya oko niyo batakira konka atabagarukemu ahabwa amaryo g'abantu babi. N'ekyabuzima Ruhanga tahurira bari kurizibwa busha kandi uwo bushoborozi bwona tabyetaho kashwiwe ori kugira ngu tomureba orubanja rwawe ruri omisho ge kandi ngu omutegerize mbwenu nkoku atahanisa kiniga kandi nkoku ateta habanyamaryo nico Yobu aligambira busha akafukunkuka ebigambo bitali mu bwenge.